Ina ia awa ni fefefe o i lātou. Yesu i na o so. Ina ia awa ni fefefe o i lātou. A ia va. Whalongo fo i le si ufafonga. O loo wata i pele le nā. O te fia i a te ia. Ia o tau whalongo i a te ia. Wana re punau o pe teru mara au so o ia kopo ma Ioane. Le winga eso le nei mea o la tau o na moli mawina. Mo whailo mai ai e le atua o Lona alofa, ma wha tumu ria ina e le atua o le ngā luenga a rau apostola. Whamai ua tau nu mai o Mose, wa whaatasi mai o Elia, Atua i ma Yesu Keriso, ma le atua le tamā. O Mose o ia ua tau nu mai o le sui lea o le tulafono. O Elia o le sui o le au perfeta. Na Folafola ina le afio mai o le Mesia. O Yesu Keriso o le whātau nu uina o le tulafono. E pei o na Tatou to e te patasi lava i a Elia. Na whātau nu uina ngā luenga wha perfeta. Ua tau nu u la au lea o le ola mo o e maa. O le afio mai o le Mesia. E ese uma